Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel YouTube channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini saya mau makan ini guys, mau makan bakso ini guys, bakso pedas ya. Sini saya beli 2 bungkus guys. Wah lihat guys, cabenya, anjir, gak tau kuat gak tau enggak ya guys. Kita coba aja. Wah gila guys, cabenya guys, aduh. Bus sama kecap. Kita langsung aja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas bingit. Baksonya pedas guys. Nih guys, gak kuat guys.
pedas. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.